Assalamu alaikum. Ардактуу биздин Базар Баасы YouTube каналыбыздын көрөрмандары, жалпыңыздарга салам. Бүгүн 2021 жыл 21 март. Жалпы мусулмандардын Норуз майрамы менен куттуктайбыз. Biz бүгүнкү чыгарылышыбызда тургандар Ош шаарындагы Учкун мал базарына келдик. Ушул мал базардан малдардын бааларын сиздерге чыгарып беребиз. Бүгүн погода, аба ырайы жамгыр төгүп чыгып атат. Абанын температурасы -1 градусту көрсөтүп турат. Азыр биз сиздерге мына Уйт тараптан Торпокту уйлар тараптан баштап бааларын билебиз. Анда эмесе баштадык. Биринчиле мына Торпокту уй турат, ушул Торпокту уйдан баштасак. Салам алейкум, кандайсызбы? Уйду канча деп атасыз акчасын? 140 кеми бар. Уйдун баасын 100 000 сом кеми бар деп турат. Торпогу канчанчысы? Эркек, 3-чү баласы. Торпок 3-чү баласы мына, эркек. Канчага баа болду? 87 беришип жатат. 87-ге бербедиңизби? 87 000 сом берип атышат экен, бирок бербедик дейт. Бул өзүңүздүн уюңузбу же? Сүт канча берет бул? 8 литрге жок. 8 литр гарантия. 8 литр гарантия торпогунан сырткары дейт. Ya açakan aka akçası. 90 milyon lira. 90 000 сом kemi var deydi. Torpaq urga açkan ha? Kaçancısı? Üçüncüsü. Üçüncü torpaq ekan, süttü жақшы берет окшойт. Желдин көрүңүздөрчү. Saat 4'ten ilgisi şu. Kança bereten bir sağanda, misal alsasa. Sağır geç 10 da var da. Sağır geç 10 litrden süt garantiya var deydi. Bağımız kısıyla böyle. 80 000 сом kemi var dediniz ha? 90 dediniz ha? 90 000 сом kemi var eken. Torpaq urgaçı. Kunacının akçası kança eken? 100? Kançançı balası bu? Kunacının akçası 100 000 сом kemi var deydi. Buna torpaq. Birinci torpaq eken. Urgaçı erkek torpağı? Torpağı urgaçı eken. 100 000 сом kemi var deydi. Bağ boldu bu bolek bu? 85 000 somga berilbektir. 85 000 somga berilbektir. Allah uydun bağısın suraylıç. Jelini şaraday olup ettir. Ya bunu Allah çoğun uydun bağısı kança oldu ken? 120 bin diyor ortamız. Torpağı var mı yok mu? Çok torpağı yok. Bağısı 120 000 сом kemi var deydi. Az hala bu. Anday olup salat hem. Özüge sadır örü. Torpağı olacak öyle. Torpağı ne olgan bunu? Çok torpağı özü. Ençik alıp kalan şey sana. Kançaga bağlıştın bunu? Hem keldi ya. Hazırla geldiler mi? Parodası Kırgız ile uyuyor mu başka çoğu? Rasiski. Rusya'dan gelgen mi? Kaçan geldi Rusya'dan? 2 ay oldu. Rusya'dan gelgen 2 ay oldudur. Torpağın özümüzge ençik alıp kaldık deydi. Öte çoğun uyuyor eken. Ya uy satıldı be.
Bozor chila bosishga qiyin. O'tib kiyib kelmesеңizdер. Köre. Ya unacının bası kaç ekan? Qancha ekan bası? Ha. Ya qancha deysiz? 85. Turpoq qanchasi? 85 ming so'm kemi bor deydi. Turpog'i urg'och ekan. 85 ming so'm kemi bor. Ya buna qanchasi turpog'i? Birinchisi. Bu turpoq birinchisi ekan. Birinchi turpoq ekan. Ya satıldı. Satlar. Qancha bası? Bu 120. Boz uy ekan 120 ming deydi. Buna targ'il uydun basını bileliçi. Ya buna targ'il uy qancha? Targ'il uy qancha? Buna o'zingizniki qancha? 85 ming. 85 ming so'm. Kemi bormi yo'qmi? Kemi bor. Turpoq urg'ochi erkakmi? Turpog'i erkak ekan. Qanchanchi turpog'i bu? 5-turpoq. 5-turpoq ekan, erkak. Qanchaga bo'y oldu bu? 72 ming bo'ldi. Berbedingizmi 72 mingga? 72 ming so'mga bo'y olib turdi tuğanlar. 72 ga berbedik dedi. No kichik unacım bu uy bu. 75 ming so'm kemi bor deydi. Ya brat turpoq qanchanchisi? Ikkinchi bo'ladi. Urg'och erkak. Turpoq ikkinchi turpoq ekan. Urg'ochi tu'p tur. Ya brat qanchaga bo'g'ilishdi buni? Hozirla keldingizmi? Hozirla keldik deydi, bo'g' bo'lali ekan. Bo'g' bo'lali ekan. Ya buna cho'ng uydun bo'g'asi qancha oldi ekan? Alo. Cho'ng uydun bo'g'asi qancha ekan? Turpog'i qanchanchisi buna o'le? 130 ming deydi. Ya qanchanchi bolasında? 130 ming so'm kemi bor deydi. Mana turpoq 4-chi turpog'i ekan. Urg'ochi ekan, erkak ekan, so'raychi. Ya turpoq urg'ochi erkakmi? Erkak turpoq ekan. O'sh shahri Uchqun mol bozori tuğanlar. Bozor bası YouTube kanalı. Bizning kanalga qo'shilib bo'lsangizlar, podpisatsiya knopkasini bosib qo'shilib qo'yingizlar. Sizlarga har doim mol bozordagi mallarning baholarini bilib berib turamiz. Shunday жаңа qarabay kelib tartdik. WhatsApp, Telegram gruppalarga da taratib qo'yingizlar tanishlaringizga. Anlamışı biz işimizni ulasaq. Jamg'ur qattiq javob atadi. O'tganki bozordagi qor jag'an ele bu bozordagi jamg'ur javob atadi. Murat uydun bahası qancha bo'ladi? 100 ming so'm. Qanchani tuğan? Ikkinchi tuğan uy 100 ming so'm deydi. Urg'ochi erkakmi turpoq? Turpoq erkak ekan, qizil turpoq ekan. 100 ming so'm kemi bor. Aka qanchaga bo'g'ilishdi buni? 93 ga berbedingizmi? 93 ming so'mga berbedim deydi. 93 ming so'mga berilibdir. Ya brat qizil uydun bahasini aytib qo'yingizchi. Turpog'i qanchanchisi? Birinchi turpoq ekan 90 ming so'm kemi bor deydi. Erkak ekan turpog'i.
Bası qancha ekan qizil uydun? Alo. 90 ming so'm kem bor ekan qizil uydun bası. Qanchani tug'an? Aytib qo'yaring qanchani tug'an? 5 ta tug'an uy ekan, mal turpoq 5-chisi. 5 ta tug'an uy. Hurmatli ko'rarmanlar, telefonun ekranına жаңғыр түшүп басылып атат. Нито тартылып қалса қапа болбоңуздар, ептеп-септеп жаңғырда тартып атабыз. Ака, уйдун басы қанша? Ургач эркек торпогу. 100 миң сом кем бар дейт, торпогу ургач экен. Канчанчысы? Экинчisi. Экинчisi, жакшы. Экинчи торпогу экен мынау. Торпогу ургачы. Qancha litr süt berет? Примерно 7 да? 7 litr süt berет deydi. Ortaça eseptegende. Murat satıldı mı? Yok. Buna iki uydun. Basın bileliçi torpaq duylar ekan. Uydun bası qancha aka aytib qo'yingizchi? 90 ming so'm. Qanchani tug'an uy bu? 4 tutuğan uy. Torpoq erkek. 4 tug'an uydu 90 ming so'm kemi bor deydi. Torpog'i erkek deb atadi. Bağılıştı mı kılışalak be? Kıldı. Qancha qilishdi? 76. 76 ming so'mga bermedingiz biroq, ha? 76 ming so'mga bağılgan ekan berbeptir. Buna qizil uydagi sizniki? Bularmı şu? 90 dep turabız. Bunu dele 90 ming so'm deb turabız deydi. Buni qancha qilishdi? 63 ming so'm berishibdir buga. Buni torpog'i urg'achi u. O'sha uchun arzonroq ekan-da. Bu qanchani tug'an? Bular 4 tutuğan. 4 tug'an uy ekan buldagi. Torpoq urgaç. Torpog'i urg'achi ekan. Aka, siznikini aytingiz ham. Yes yok. Sizchi? Yes yok. Taqsir ala uydun bahasini aytingizchi. 100 ming so'm kemi bor. Qanchachi? 4 torpog'i bor. 3-chi torpog' ekan, 100 ming so'm kemi bor deydi. Qiyinchilikni ko'rib qolganmi? Qanchaga bağlıştı? Berbeytasizmi? 75 ga berbeytam deydi. Urg'achi dedingiz torpog'? Torpog' urg'ach ekan. 75 mingga deydi. Aka, qizil uydun bahasini aytingizchi. 95 ming so'm kemi bor deydi. Qanchani tug'an ekan bu? Birinchi torpog'i. Sütni yaxshi beradi o'xshaydi, ha? Qancha beradi? 10 litrga yaqin süt beradi ekan. 10 litrga yaqin süt beradi deydi. Aka, qanchaga baho oldi shul? Qanchaga baho oldi? 84 mingga. 84 ming berishibdir olarmanlar. Buna qisir o'xshaydi, ha? Ha, bu yoqda qo'y. Жаңғыр төгіп атат туғандар, су olып қалдық. Сіздерден кешірім сұрайбыз. Видеоны аяғына шығарабыз. Су өтіп кетті уже. Азыр қолдан келсе, башқа торпоқ, ургачы еркек торпоқтарды тартқанға әрекет қылабыз. Жаңғырға қарап көрөбүз. Қатулап кетіп жатқан болса, тоқтатабыз.